nyaka go te ena a sa le molao o bia ke lena le le motho nna ga ke be molao ke le kana sephiri le re le tsena ga ga yo tsana ga re theletšane setšhaba sa tsatsawela re fae les carras hechas nyaka go tswalela moya wa naga e fela badimo ba gaga ke ba bagolo le ka semotlisilo molokololeng le motlogele ga se gore gana ke modimo a leng mo go yena le ke porologile ke nyaka go tseba gore wa e ge tšhelete le gona ga o se le nna mara go sasa ke e tlhoka o tla dumela magolo gore mare wa iputse gore wa ya e tlhoka go tla jwang mara e le gausi le bone ka matlhwaka o ibone ka magolo a gago e fela o kgone go ifitlhelela ka rona ba go tswalela tswaletse di enwang o re kgopela tlhatswa magolo yena a tsebe o radile jwang kwa lapeng ene ba le ba tsamela ba bagolo e fela lena ga le kgone go ba fitlhelela ka lebaka la gore ba le eme ka pele
ya jale ke kgopela thuso gore dilo tse ka moka tse ke fefoge ke phele ga botse go tshwane le batho ba bangwe a gane bagolo gore yena o kgopela tlhatlho go le yena gore a phele jwa dilo tse di kgona go fefoga abe bathi ngimtshele njalo kakhulu abe yena kumuntu oyindoda njalo kakhulu abo yaphuma hambe bamtshela indaba kodwa usabakhuluma emzini njalo kakhulu ba re lena le le motho wa monna le ya tswa ya batho ba go tshwana le rena ba le botsa ditaba e fela ga le fitlha ka lapeng lena le palela ko go bolela ka lebaka la gore bona ba le laola ke laola ke mang ke badimo ba mosadi o mosadi o apesu batho wena ukhuluma kakhulu njalo kakhulu abe sebathi ufuna ukhipha indaba zomuzi njalo kakhulu abe sewona uyamangala ukuthi ukuthela emzini kuba nento ongazazi njalo kakhulu ba re lena o nyaka go bolela diphiri e fela lena le a tšhaba ke go mogopisa o raya ko go fupisa mabano tlo ke tsamaile ka 7 stars ke tshwere tšhelete e lekana gore 200 and something ka fitlha ka ebia ka fatshe ga mpetana ba bona mpeta mara ge ke thoma ke nyaka tšheletela e bona ba re maabane ba ile 7 stars ba ya go nyaka thuso ba bea tšhelete ka fase ga mpeta ka ba roa ba tlhoka tšhelete ba iputša gore tšhelete yona e timeletša ke ka ntlong abe imali yokuthi ayofuna inceda bekazayithola njalo kakhulu ane ngoba uyazi ukuthi uzothola yonke indaba njalo kakhulu abe sekutela ukhuluma ngenhliziyo uzibuza ngento ezisemzini ongazazi njalo kakhulu ba re tšhelete ya go tswa yona letlotswa e fela ya gore lena le kgone go kry-a thuso le ka se ikgumane ka ge bona ba bona gore lena le nyaka thuso and-e gore lena le bolela ka pelo le gale ke bolela ka pelo ka gore e botlhoko a ke ke gore e tshwamoga jwang e timela jwang ka lapeng abe seyasikhulume njalo kakhulu abe sengicela sikhulume ngomntwana omfana wakho njalo kakhulu abe sengivumele ngikhulume ngaye njalo kakhulu ke mang ba re ba kgopela gore le ba dumelele ba bolele lena ka ngwana wa lena wa mošimane wa mathomo ono wa bobedi o wa boraro ono wa bofo abe umntwana omfana omkhulu njalo kakhulu abe yena una yonke into njalo kakhulu abe wena uyasibuza ukuthi usithathaphi ngoba ngazange asebenze njalo kakhulu ba re ngwana o mogolo ka lapeng wa lena le iputiša gore na dilo yena mo dintse ya kae ka lebaka la gore yena se ka bereka omma waka le papa nna o mfe ga tee ga dilo tseo nna ke di bone ka maatla and then Bazame esimaleko.